Okay, let's see if there's any changes on the agenda today. He kaunihera Māori, he tangata pukumahi. Kota tū, mā teehi atu Māori, ngā mahi kaunihera i te Waari Maaori e pīkau. Kei te tua no tōringa mo tēnei tūranga mō? Kao, engare anō au te tino pukuriri aki ane ki ngaku hoa nei, aho koa e te heo rātou e te tino kuare ki tō tāwana ao Māori, e kaupapa anō tāku. Ko Moko Tauariki no Ngaati Mahuta, teehi o ngā kaunihera Waari Maaori tokorua ki te kaunihera o kirikiri roa. Ka kore ia e whai i te tūru i te kōwhiringa pōti e haere ake nei. Koina taku aronga matua i tēnei wā. So, kua tohua e, kua tonoa e au ki te heo ngā tāngata o te hapori nei. Hei, me tohua o ringa, hei maangai mo ngai tatau. We need everybody out and voting, and particularly to keep Māori wards. So from all our communities, whether church communities, rainbow communities, marae, all of us, we need to come together and stand up for our democracy, basically. Ko Kirsty Barber o te rōpū o Taurikura ki Aotearoa. Tētihi rōpū e kaha tautoko ana kia whai wāhi ai a ngai Māori ki ngā kōwhiringa pōti ārohe. O tira kia whai reo ai te Māori. I can understand that it can be intimidating, but we know some amazing Māori councillors from around the motu, so there is support there. But if we don't get your voice in there with your perspective and your priorities, your futures, at the end of the day, at the moment, we have a whole lot of old white men making decisions about you, your children, your employment. Me tia kina ia koe anō, he ua ngā kaupapa nei, i tēnei taima o te tau, he kāwana kaikiri i tēnei wā. He nui te whakapono o Tauariki, me nohoa ngai Māori ki ngā teepu kaunihera. Aha ko te pōtitanga whiriwhiri mō ngā Waari Maaori, kua auhia e te kāwanatanga ki ngā kaunihera. Anei te tuapapa tuatahi pēr. Mo te hunga e hihiana ki te whai ngā take porotiki, tōranga pūrānei. Me tīmataki ana e rātou ki roto i ngā kaunihera. This year, of course, with the Māori Ward Referendum, we have got to get as many people opening that orange envelope as possible, because you have got to tick keep Māori wards. Hei a tōna wā te tae e au ki te hoki mai. Hei mea, pēr. Koe nei te whikoi whakamutunga mā Tauariki i Inaaianei puta ana i te kaunihera. Mā tētihi atu e whakakapi i tana tūranga. Toko ono ngā Māori kei te whakataitai mō ngā tūru Waari Maaori e rua kei te kaunihera o kirikiri roa. Maioha Panapa, mā Aukaha. Ko te reo, te take.